Oke teman-teman, kita main layang teman-teman. Anginnya bagus sekali teman-teman. Cuaca pun sangat cerah teman-teman. Matahari mataharinya sangat cerah teman-teman. Kita teman, kita punya layang teman-teman. Sudah standby teman-teman, sama tas layangnya teman-teman ya. Gitu teman, kita lihat layang yuk teman-teman. Kita lihat layang teman-teman. Pernah putus teman, hilang, tapi dapat lagi teman.
laju miring ke kiri tadi. Juga kita pas ini. Bak belur teman-teman.